Mungvilin Tibetan School, who will perform Drawing Chopa. After this is Thun and Ben Tibetan School, who will perform Tashishibe Nima, and Geneva, because they have to go very far, we will make two dances together. Thank you. Nganzo dilia shela di seta chikshu chobji nganzo phiri mimang ki tanda jinjan dingim do shela chig yore dip dance momo ne phajolia shese yore kesiya mangim yobine andi khare khadur shese re chujo gut chega bodo yore kondak chengi andi nyam do phajo geblo liya shela di mimbe yang shemba chuye yuna ane khase ne bon si jnp geblo liya shela jamina jo yo shuye yin thochena Sane mentioned below ne doi chebashiba ningjimu betamna so di jeleya sane ben thun below ne tashibe nimashibe shena siguna gurisha di jeleya sane jiniwa below ne sheni nija nyamdoli de kharesne sane jiniwa di tharing bu yoza sheji ya tambu yin diliyan kongse ji shuyi khona zo tande megor di siyan tharing bu sunza chibu chegi sungudo di jineya below number shembale ya kongse shuyi thochena. Thank you, Mungvilin Tibetan School students. Next, we have Thun Ben Tibetan School, who will perform Tashishibe Nima. After this, Geneva 2 times. Usnak Yona, please get ready. Thank you very much. Tandikiga Bali dil Tandilabo Yeg, Pigi Chilo dilia, Tamnangido, Giga Bali, Awatolea, Pugutola, Tunga Bali, the Pigaya Lapoye on the Chilolia and Tamnangdo and our Pigashega Perona. His Holiness's birthday cake will be served to the guests and the children. So the children, please go on the right-hand side of mine, but left-hand side when you face the stage, and wait there. It will be distributed by our colleagues. Thank you.
gavala Futa puta la runa la gangun chipo jitu chuna gavala Soro yari lo gangun jiwa shu Soro yari lo kutse dimba shu Futa puta la runa la gangun chipo jitu chuna gavala Soro yari lo gangun jiwa shu Soro yari lo kutse dimba shu Sangi dimba Gangu jimbo chikyo nawa shu Sangi dimba Gangu jimbo chikyo nawa shu Nala benchiringu jitu chuna gavala Sangita shilungu nala benchiringu jitu chuna gavala Soho yari lo benchinji washo Soho yari lo jikana washo Sangita shilungu nala benchiringu jitu chuna gavala Soho yari lo benchinji washo Soho yari lo jikana washo Chila hamishi Zamli yola nyutu na washo Chila hamishi Zamli yola nyutu na washo La yawa karma pache na gavala Sangi tsugur la branga La yawa karma pache na gavala Soho yari lo lama jiwa shu Soho yari lo nyudu jiwa shu Sangi tsugur la branga La yawa karma pache na gavala Soho yari lo lama jiwa shu Soho yari lo nyudu jiwa shu Zamlin sana chugan sarsu Kongi vijingi bahashu Zamlin sana chugan sarsu Kongi vijingi bahashu Nala sakya goma jitu chuna gavala Sangi sakya gompe nala sakya goma jitu chuna gavala Soho yari lo lama jiwa shu Soho yari lo bela jiwa shu Sangi sakya gompe nala sakya goma jitu chuna gavala Soho yari lo lama jiwa shu Soho yari lo bela jiwa shu Rayu kawa gaji chosu Sakya goma yudu jiwa shu Rayu kawa gaji chosu Sakya goma yudu jiwa shu Dijilia Geneva Geneva Pelop Gembane Trash Alhasatamu Shebe Shenaji Sigwishuerisha Dijilianga Geneva Pelop Gemba She Nyamshe Nija Jedinarona Geneva Pigaya technically Terona Mimindu Sungi Thun Ben Junior School, thank you very much. Next we have Geneva Tibetan School who will perform Lhasa Tamu, and after this same Geneva Tibetan School senior girls will sing a song called Gawa.
Then I request Usnak Yona to prepare for next, and after this is the folklore Tibetan community who will perform Amdo dance called Kangche Ngujugi Ngozar Deba.
Chena sane Jinewagi Pulop Gembagi Tanda Shepe Akotapso Jinewadi Talo Lori in a Tarin Bujani Yamshuna to Yomar Talo Tambori in a She Halebi Yawatana DJ Lea Yanga Sane Jinewagi Yamshe Kawashi Sigishuri any DJ Lea Rabas Viliona Usna Lexela Sibe Shena di Tadinarona DJ La Sustoga Tadinarona Shui. Geneva School, thank you very much. Now we have Geneva who will perform Gawa. And after this, Usna Giona, please prepare, and Folklore of TCSL, please prepare for the next.
Tochena Geneva below shake tapshare chanye the ginyam shes konosho and DJ laya sane usnak below chuane lexela shibe shena ji sigbushwe resha DJ la sustoga dadinarona sustoga ke jelaya sane pasal dadinarona shuye. Thank you, Geneva School. Now we have Usnak Yona Junior Section who will perform Lekshela. After this, I would like to request Tibetan Folklore to get ready for the next, and then Basil. Basil is followed by Ben. Sane usnak shepe avdana so chapnas konda dijelia sustogar ne gangjen nuju gi ngosala deba shebe andu chapshe shi sigu shwerisha dijelia sane basal ta jadinaro na sane basal je sane ben belobresha jadinaro na shuye. Thank you, Usnak Tibetan Junior School. Next, we have Folklore of TCSL who will perform the dance called Kangchen Nguchuki Ngozar Topa. And then starts the senior school students. Basil, Ben, Horkin, get ready, please. Thank you. Dandang azu sus piri mimangi gensho ji uji na yore gensho di zonga pegi yore komuchu jure suri ene mang siro na karesna gen chaga pe chembo yosare ya tab yene sa ni dol hak chi tab go yosare dige ya komuchu june sier sha siro na shugi thochena.
당노 디지를 갑니다. Teacher Ben. पासल की तंगनु बुशिवादी टटी या फिरोना दिजिलिया सने पेन टटी नारोना शुई सने पेन की जिले सने होरकेन टटी नारोना शुई Thank you, folklore of Tibetan community. Now I would like to invite Basel Senior students who will perform Thangnup. Ben, Horgen, Solotun, Landquart, please get ready for the next. Thank you. Tochena sane basal chokjun di jilia sane ben
Pelop Gambane Pange Mido Shibe Shena Siguna Erisha Sane Ben Gijil Sane Horken Dang Sane Solutun Pelop Tadina Rona Shuyu Tochena. Thank you, Basel Senior Tibetan School students. Next is Band Senior Tibetan School students who will perform Pangi Mendo. Horgen Solutun Lankwa, please get ready. Dilia awa chunjuji dilia nyindok pege so nganju jalia ane di amla da bala khwai ne shiga phero na amla mingare leda ame mingare kunju yungdo jiyo na sha chubu yungdo je sebe singi chinamsha ane amla da bala khwa yunele tingje geblo ya shiga phero na awa thochena Dijilia Horgen Pelopne Deshe Tugla Shebaji Shure Dijila Soluton
Pelop da land court detina rona. Then, students, thank you very much. Next is Horken, who will perform Tushe Tukla. Solotun Land Court, please get ready. Thank you.
산에 호르겐 벨롭 gemba 디질야 산에 솔루톤 벨롭네 코르셰 나웨 갸츠시베 셰나 시구나교 디질 산에 란드 코르당 산에 루젠 벨롭니 테디나로나 슈위에 이 솔루톤 차래. 마레 디 솔루톤 마레 근데 호긴 제 솔루톤 라마 솔란 거라서. 마르다 디디 또 단데 디 호르겐라 또 솔루톤데 솔루톤라 Horkin, thank you. Next is Solutun Senior School who will perform Korshe Ngangwe Gyatso. After this is Landquart, Luzerne, Rapperswil-Jona. Please get ready. Thank you. tanda nganzu gensho zungu yore tangi nyele seta shu chabi gensho kesi komo chuju jesi bine tabiye di komo nyido ngapke dang ani khajo jekdo re chigre tang nga thembu jesha gonda phige siga de da phige sulu yore aya nganzu gyule dang themisu kile zonga phigire gensho di dang tambula yang komo nyi je lu yore ani injim je siga perona kesi sindu yena thochena
Sane Luzen ki modaji ki Pajol ya shana sha sungi sa che shembala ya andi ni ge ni ngai na ni ge di angdan de sebe mindu ni nga ge ji sum ju je gyostu Luzen LU je gyostu 2-5-8-3-6 jego modaji do di pige ya parking di shase de normal sha sungi di inji miji pa nam ha de ne nyindok ba chi nang gi sungu do di jil ya sane land court chok chu ne be changcho gi changtha be changcho gi changda shi be shena shi si gu shwe re sha di jil sane Luzen pelo tang sane rabasville pelo 13 arona dikirang yang kachna chigyama chiktang yomara Luzen di matang yomara ale konda di Luzen di matang bre di jel ya sane rabasville 13 arona Luzen di jel 13 arona shuye Solutun Senior School students, thank you very much. Next, we have Landquart Senior Tibetan School students who will perform Pyochangcho Changdang. Rapperswil Yona, please get ready for next, and then will be Luzen and Rikon. Thank you. There's a car which is wrongly parked. The plate number is LU 258136. Please remove immediately, otherwise police are going to take it away. Thank you. Ya ji an mu ta se ji lan da mo so ji za ke pa yo se da mo so ji za ke pa yo o ta kya do de thang khan den da de thok yo so yo ni je sa re so ka ta so yo ni je sa re so chong che se re ta ngo ke ta la so ko be je cha yi so se ta la so ko be je cha yi so son cha se ni re so me to son cha se ni re ba be ni cha ba ma ba ba son to de cha yi son se ba son to de cha yi son son mo chong yo le sa de che son mo chong yo le sa ma la ye ta mi me to na son de je cha
자이 소세나레 손데베 제자이 소세 야! 다 독존지고서 척혀! 나영아 차다야 내자야 장팀 모자이 채내자야 너님 먼저라 사사자네 너마냐 나비 주어져요 나영아 차다야 내자야 장팀 내다 청내자야 그다 맞아 가서네 연달래 가대 놓게서요 나영아 장사야 내자요 장나무 소리네 내자요 밤이 보자비라 사대네 민기노 장가네 내자요 미파열 돌아가자야 시커리를 찍고 봤는데 너도 유대가 봐서 영마냐 고반는 너세니 영마냐 고반는 너세니 Sunday Luzin land court to China Shui, Digil Sunday Luzin Bullock Gambane, Tilen Jade and Shibe Shena Sikisha, Digil Sunday Rabas Villional Bullock Choadang, Sunday Rigon Bullock Ne, Tatina Rona Shui to China. Next is Luzin Senior Tibetan School, who will perform Chinle Jede. Then will be Rapasville Yona and Rikon. Please get ready. Thank you.